صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم ساوندر قالت عيساتين كنوك نيارة. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء وآله وأصحابه تابعوا تمرا جرادي. ربين كيسا قبال إنسان بريد جنمني يوم مو قبار بريد بيتك كيسي فكتي أعوذ بالله كان قاهمان سبحان الله. نما جيتو نما كيسا قبال بريدو نمني يوم قبار بريد كيسي سافوكاتي سبحان الله وان اتدياتو وان اتداتو في قبض والله أكسي ربين والقبان قبوان تافي نما جيتو نما كيسا قبال بريدو gaafa gubbarraan bareedde nama si argaa rabbiin si arga silaa garuu gaafa keessa gubbaanis bareedde gaafa immoo gubbaa kana bareeddee keessa fokkatte rabbiin si arga waan ta'eef subhaanallah hin tolu namatti rabbiin keessa gubbaadhaan nu haa bareechuu yaada muraada keessan kulli rabbi isiniif haa guutu waan isiniin tolle mara rabbi isinirraa haa qabu rakkattuu muslimaa rakkataa muslimaa rabbiin rakkinaa nuuf haa baasu warroota mana hidhaa keessa jiran ustaaza keenya Ali Almunuur isaan hangafee rabbi hidhaa nuuf haa yaasu erga hulaan banamtee rabbiin ittiin cufanii hunda isaanii nuuf haa yaasu isiniin jenna. warra gartee akkasuma gaaree maali subhaanallah bileewwan keenya lafeen akkanatti dirree baate lafee shiyeessatti ishee duuda keessan yaa rabbi shiyeessatti sila lafee wayitiin dhaga'u ture yaaboo gartee sanii wallahi rabbiin nama akkasiisan yaaboo nama gartee du'ee ganda akkiraa jiru hunda rabbitti araaramu abbaa kiyyarraa nafee rabbitti sanii araaramu akkasuma haadha madiinatiin hangafee hunda rabbiin agartee wallahi nama gartee maamaa teenya kan qabrii keessaa baabaa keenya kan qabrii keessaa hunda isaanii rabbitti nuuf araaramu eenyumtuu gubbarra seeqqata malee keessi isaa madaadhanii beenna akkuma ergamaan keenya jette yaabbuleewwan keenya irra caala wallahi namni beektanii kolfurra wallahi osoo waan isin eeggatu beektanii irra caala inuma boochinii waa xiqqashuu kofaltanii seeqqatanii ergamaan keenya illeen saniifuu gartee yaabbuleewwan keenya nama of yaadatu boru maaltu na eeggata soomanni kun hara bulii kudha meeqa subhaanallah yaabbuleewwan bulii kudha meeqa qofa tafee wallahi maalin keessa dabarse shitti haftetan hawa akkamittan keessa dabarse jennee haa yaadnu buleewwan keenya eessan jira maalirra jirra maalittiin jirra jennee haa yaadannu akkasi rabbi yaada muraada keessan kulli isin haa guutu qalmaan rabbi isin haa ga'u kan barataa jirtullee rabbiin si haa milkeessu kan quraanni sitti jabaatu rabbiin si haa laafisu kan huruufni sitti jabaatullee rabbiin si haa laafisu yaada muraada keessan kulli rabbiin qalmaan isin haa ga'u anumaaf dhaartanii anumaaf ta'abdan rabbiin isiniin haa ja'u dubbiin tuni beektanii yoo na argaaf na hashaadanii taate nu jalaa badde subhaanallah asumatti itti fayyadamna malee gaafa asii gandaa kira danne wamaa takkan jiran jen warra rabbiif jecha dubbatee rabbiif jecha hojjetee rabbiif jecha salaatee soomane rabbiif jecha gartee rabbiin irraa fiqee balee akkasuma itti milkaa'u rabbiin nu haa taasisu abbaan gaawwama facaafatee gartee haammata namni misingaa facaasee ta'ee fi galfatee hin jiru gonkumaa'u namni immoo ta'ee fi facaasee misingaa gasheellee hin jiru gonkumaa'u maaliif jennaanu yoo har'a khayrii dalagannee hin qabaanne yoo har'a gartee rabbii keenya hin sodaanne yoo haraamirraa jeteenya gad hin qabanne gurra keenya haraamirraa gad hin qabanne miila keenya akkasuma haraamirraa hin qabaafanne boru rakkoodha nuyitti rakkoodha. من عملا ساليا فلنفسه نمتجي قرتي دلقا غاري دلقا في جنان نفسي وفيتي في والله نما كثير ربنا هاتاسو يا بليوان كينيا دنيا قبابدو هنگا ترتون قبدو دفي دلقدو وانبر سفايدو warri miidiyaa dadda rayaanee gartee akkasuma gartee ganda tiktok ganda gartee jaalalaa fi wanni sanii rayaanee gartee fudhadhamamnu kunis wallahi irraa gabaabbatuu qabna warri immoo baatii soomanaa bichaa gabbarruus warri baatii soomanaa bichaa salaannus warri baatii soomanaa bichaa gartee karaa rabbii tachaanus wallahi baatima hunda karaa rabbii tachaa hungaariidha akkasi obboleewwan keenya dabaa keenya rabbiin nu haa qajeelchu qajeela keenya rabbii umrii nuuf haa dheeressuu isiniin jenna ustaazota gaa hedduutu nu eeggataa jira waan ta'eef walirraa gabaabsuun gaariidha obboleewwan keenya rabbi isinirraa haa jaalatu rabbii jecha hunda keessan jaalannaa har'a wallaalan hin jiru hundinuu beekaas yaa obboleewwan keenya of tahaa jiraadha hoggaan of tahaa jiraadha isiniin jee osoo of koorsuu osoo hin taane osoo of boonsuu bichaa hin taane osoo wanni godhuu bichaa hin taane maaliif of tahuu jiraatu jechuun abaluun sun akkas godhee fi abaluun sun akkas godhe jechaaf waa hin godhina wallahi maaliif namni tokko beektanii waan mataa ofiitiif ta'u wanni kun naaf tahamii wanni kun yoo dubbatanillee si wanni kun bareedamu qamma sanii ilaaluu wayyaa beektanii waa hunda keessatti obboleewwan keenya of haala waa hunda obbobboosuna gartee namti gartee mi'a keenya bichaa tottoshineessa kan jilbarraan qoosineessa kan mataa jala kutneessa kan agartee hidhii dhimeffanne laa hawla walaa quwwata illaa billah kun nama maal jechuudha obboleewwan keenya mataa jala qoru wallahi ani akka mataa keetti takkaa mataa kee jala kuteen beeku alhamdulillah nan rabbii kiyyaan galateeffadha.
برامج ما قرآن ربي قرأتنا قرد متان سجل قرد دو قرد يا مسكينة والله متى سجل لا أشكوتي كام أمارة سنتي يا جل من ما إني دارات شو هدي كانت دي مفتى بسم الله يا أبا ورا تيك توك يسن أبا ربنا فاجأ شو عنده ثانيتي أما وقتين سوامنا ما قصفني برادو بنوان تيك توك كم الدور كم نوان تبي أكفي جبادة بريان كنيا برب سنكجيش ما شاء الله يا نما هلكني فيا والله ذكري نفاني ساتهم بون يا نما قرتي قرآن ربي قرأت يا نما خيري حجت يا ما شاء الله أبو كران كراكيت قاسيتو ملكاي ملكي كراه انت ربي سيعمل كيس الدنيا أكرا والله ربي سيعمل كيس الدنيا أكرا يا دمراد كيس كل ربي سني فاقوت وانجبات مال ربي سني حالا فيسو جبادة سنجا والله ربي يجان سنجالة دا سنران ديارد هكذا مال جارايا بامن جارا وما سنبيت تاني برا والله يا بلي ممكن ينسي عجائباتي يونا نتفايد مهندادي نمي ما غبابا سايبان غداتين جيجابوتي كينيا يادا دندغتين يا ilmako namantaan ittinaan hidhatin hiriyaan hattuun nama gooti hiriyaan kijibduun nama gooti hiriyaan insaala fanne saala nama dhowarti waatillee hatumaate daddarka waan hatteetti jenisa jala jeemnani hiriyaan gaariin oo gaarii nama gooti meelaala yaabbadeeban keenya iddoo gaarii yoo dhaabbatte gaarii mataata saniifu jajjabaadha waa hundarra innamal a'maalu binniyaatila innamal a'maalu binniyaati niyaateen jedhumaan haa qulqulleeffannu wallaahi yaada muraada keessan kulli rabbi siniif haa guutu akkuma ergamaan keenya nu dhaamanitti ergamaan keenya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dhaamanitti tokkoffaa salaata keessan gadhaabaa lammaffaadha fi abbaa keessan jabeeffadha kana jabeessite taanaan maasha Allah رزقنا في موسى الديات في الجنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا توكلنا وإليك عنمنا وإليك المصير ربنا توكلنا وإليك عنمنا وإليك المصير سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكون قرجرف عفوا سنين جنة أنا أرقى في نلقى رب في النور راح أقول كل ليسو نما ربي بيجي دبتي أنا في سن الله تايسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك يا ربي يجان سنجارنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتخي سنو خجلا خفيفة سلامتا أمنا بيا يا فاتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجيجا أتي سبا تكالما سنتينت من سنتندر إسمه أيها كما ربي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لي خذ كبدو وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نكبيرا بما مكبيجا كيخو في يلمان نكبي كيخو سيخو كاكسي تقول سيخو نبيتني كيخو في نكبيجا فقالت بين أنجيا كنت في الدنيا تنخيتي إيه الدنيا دنيا تنخيت بنا كأنك غريب أكنا ما فوق جروته الدنيا تنخيت قبل أكنا ما فوق جروته كتي تكاو أو عابدي سبيل أكنا ما خلاك التامر فكين يبقى بخرا ديمتو خلاك التامر باتا والإيرا باتا خلاك التامر باتا أكنا ما خلاك التامر تهي وكان ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رب اشترى يقول لي إذا أمسيت يقول يثبت غوسي لي فلا تنتظر الصباح وانسلا قلقل دليتو بودان دلقيتي فكين إبادة فتسلا قلقل قلنتو كنما قلن جيني خيري تكا تسلا كان دلقم قلتو كنما دلقن جيني كنما يودي وإذا أصبحت يقوم برسفتيه صلاة تسبيح أنا قلقلان سجدوته نتاريسا وان سلا كنما دليتو قلقلان دلقن جيني مالف كان يجا ونكر يوم مالجو فلا تنتظر المساء إخا وان سلا وجد دليتو وان سلا قلقل دليتو وان سلا وجد دليتو قلقلان وخذ كبدو من سياتك فياتي تبقى كبدو قابتو فياتي بودا مال تفوديم لمراتك دكبادو ودي ويرا وصوف يقبتو عبادات لغدو وصوف يقبتو دنياس دلغدو نيس كراي خيرس يراغدو جمهور ورقس كي يراغدو جمهور وجا ومن حياتك كيرو ديتي لا كودي كيرين يرتخان رايس كابدو مال تجاهم ديما لموتك دعاء تيانو ديما وصو دودي ستندوفني فيا يتراس جراكدو
إخا سنبودا نمو دكوبا سيدفا إخا دكوبا سيدفا دكوبا سنبودا نو دعاء سيدفا رواه البخاري وديسي حديث اللي ستين دايريسو أما أنا ورد فيك رب سنيابون مي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا درسي دليل يدي فم ربنا هاقول تيسن اللي ربي سني حديث نما يسامن في اللي دي فم ربي هاقول خنوا ما في اللي دي فم ربي هاقول مي ربي ندنتيا إبادة سني اللي ربي نور حاجبل صومنا خيني قسمنا فردي ربي نور حاجبل أكسرت خاتمة اللي ربي نهاتولجو أبصر ربي نهاخن إيمان اللي ربي نهاخن صبري ربي نهاخن تقوى ربي نهاخن علمي هبا ربي نهاخن استقامة اللي ربي نهاخن إخلاص ربي نهاخن أنا أركني أنا فارسني والله ربي نهاخن نموان دبتولي إسماجي دبتول ربي نهاخن أي سن اللي بيورما جرتني اسم مرتخيسنو ولا بلالوتا ولا سمايوتا ما سن اللي هجامورا دغس ربي سنيامو بلالوتا خيني اللي ما دامي ربي سني شرطة ربي سني راهكم شرطة سودي تزكماتي يتي شرطة ربي سني راهكم سمايوني خيني اللي مي ما دامي ربي سني علات ما دامي خا ربي سني علات ست سني علات نما ربي برو سني علات نما ربي هذا أباسات اللي جمعتيسو ربي الله في ربي سني علات إذن كيس هذا أباسات جدر ربي وبري برخا وبري ديرتو خلني بيخا وركس ربين دعاء هذا أبات اللي اتكي بله إذن اللي ربي سنا جمعتيسو تما دامين فهم مالك أباتي ميكا تنكني نجرا ميتا كسيد ربي سراغو حوالا بنا تكو جرا ولا مالك أنا ما يعطس خكسيد اللي تبكي خيال شو ربي الرهاكم والله تبكي خيال ربي ناجس أكسيتي خشينا ما دامي خيسال كني بيا خربني خسل أباتي صومنا سلامنا خيسن جراتني خرهاكو تنجي يا بليز دنيا سلاو رهاكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنيا سلاو جنة كافراتي قاشري مؤمناتي مؤمنين سكيت نكمل أنا مالك نكمل هم تفر رايقة والربين اتي أيجي دلقة والربين دارو كيرا لو كمايو إيه كافرينو فرشوت ندوغا عمر يا خوان سلالو بوساني فيتو ني دلقة تنادي قاشري مؤمناتي جنة خينيا دنيا رنجف ربي ونسر نومي في قرماتا إباد مساتي نومي مالي وامبراتي متي أكس جيتشاها ميسين اللي والله ما دامي سلكي والفور تندي من ربي سيالابس مركز خيسة تيسي كراولي ربي سيالابس إذن ندوس ميولنهم مركز عيدن ما جزاد إنسان في الدوسي ربي يقول ربي في الدوسي ربي سني يقول ربي أبريهم در ربي سني أرارامي ورا ربي ملكيسة ربي سني يقول أمري جواتي ما راو ربي لافسا والله ربي سني حالافس أسكيسة تدلقا ربتي دلقان كم نهتو زكايا الدواء يتولي ما ياد ربي سيهاباس خيادنا باسو رحمانهم ما ياد ربي سني هاباس خسل أبريس كان كيسي لا يداني تكاو أبا مناسي لا يداني ما ربي سيهاباس تفيان كم نلخ والله ربي سيهاباس لكونهم بيتا يدو جرا خك آماتي جرا خك قلبي جرا ما قلبي ليس ربي سيهاباس إيه كسي نما كم نقول ربي سني قولين نما تيرة بيتله برته برسيسول ربي سني هابول هريد سني ربي سني هاتول ما هي أبا منا كبار جباتن إذن كيس أبا منا كم نسوان أبوم وأفرج جنة الدنيا تي أبا منا غاري كبارجو والله غاري كبارجو يا بي غاري كبارجو منا بالله كبارجو يا هم يقول جنة الدنيا تي أكثر جنة الدنيا تي رب سنيا بلالو تخيل لي كسم رب سنيا نما أمري جباتهم دربي لا في سبيل رب سنيا برو أبيني سقط المال ما عوف في رب سنيا قرر إلي صدقتني rakkata rakkoon baaftanii hiyyeessa ganta keessan keessa jiru barbaaddanii kan daniif mee akkasii rabbisanii haa kan baatiin keessa carraaqqatan baatii ramadaana kana keessa sadaqaan ati kanatu dacheticha taate yoo qarshii takka kana ta'e furan si taate jechuudha yoo kudhan kanatti meeqa si taate dhibba si taate jechuudha warra akkasii kanatti rabbisanii haa kun maallaqa keessan illee bakka hin fakkaanne bahuu rabbisanii irraa haa kun amrii jabaatte hunda isaa beeka nuti waa keessa namaan beenu warra akkasii rabbiin abdii jabaatee humna rabbisa wallahi warra akkasii rabbisni haa godhu warra waan dubbatullee anumaa fi jee rabbiin anaaf jettee jecha dubbatte jeellee rabbiin haa godhu mee akkasii haadha abbaa keessan kan du'ee jiru
qabrii jiru jiraates araaramee fi firdawsii keessa rabbi haa qabu. Wallahi firdawsii keessa rabbi haa qabu. Mee baay'ee tana keessa baatii araaramaati. Amma soommanni kun bakka sadii ba'a. Kurni duraa kurna araaramaati. Ka jidduu ka rahmataati. Ka boodaa too halkan laylatul qadriiti. Mee guyya amma kana hunda warra rabbii milkeessa rabbi nu haa godhu. Yaa rabbi warra akkasiin godhi. Warra umriin isaanii dheeraatte dalagaan isaanii toltellee rabbi nu haa godhu. Khaatimaalee rabbi nu haa godhu. Amrii jabaate hunda mee rabbi isin haa laafisu. Nama eenyutti ta'eef rahmaan ta'eef jallee wallahi warra akkasii rabbi isin haa godhu. Warra rabbiin kaa mee amrii teessan hunda warra isin duubaa wal daleetti rabbi isin haa godhu. Tama adaamiin hin qareen jettee qaraatiis ooqaa jirtullee rabbi isin haa laafisu. Wallahi rabbi isin haa laafisu. Tashabakaa jirtufaa jira. Aboota akkasii rabbi haa qajeelchu. Waa nama abaaruun hin ta'utu isiis qabeenya sun rabbi maatti kanne rabbi irraa fudhachuu ni danda'a. Mee akkasitti isinis ilma namaati isaanis ilma namaati isinis waa gabran taane namuma akka isaaniiti qalama isaaniitiin nu diimaadha malee ta sodaa keessaa rabbii beeka isaanillee rabbi isin haa qajeelchu. Mee isinillee warra akka warri isin bira teessanilleen akka ilmoo isaaniitti isin quuqaman rabbi isin haa godhu. Jaalala rabbiitillee rabbi isin haa kennu. Jaalala rasuula rabbi isin haa kennu. Jaalala quraanaa hadiisa rabbi isin haa kennu. Tokkummaa rabbi isin haa kennu. Jaalala rabbi isin haa kennu. Iskiillee dhalma qabne wallahi rabbi isin haa kennu. Mee warra rabbiichaa wal jaalate rabbiin gaaddisa arshii rahmaan jala rabbi isin haa godhu. Warra akkasii rabbiin eenyutti ta'eef rahmaan ta'eef jee warra akkasii rabbi isin haa godhu. Eessuma harkattee jedhanii wali sinaa gaggaafachiisu. Eessuma harkattee jedhanii wali sinaa gaggaafachiisu. Riskii babal'oo isinii kanne fooqii sinaa jaarrachiisu. Riskii babal'oo isinii kanne fooqii sinaa jaarrachiisu. Yaa Rabbi riskii fidii mana naanaqiifi. Yaa Rabbi riskii fidii mana naanaqiifi. Ta duraan afaan dabdillee afaanitti naa godhiifi. Ta duraan afaan dabdillee afaanitti naa godhiifi. Yaa Rabbi ilmii fidii qomannaa naqiifi. Yaa Rabbi ilmii fidii qomannaa naqiifi. Ta duraan fahamaa dabdillee fahamaatti naa godhiifi. Ta duraan fahamaa dabdillee fahamaatti naa godhiifi. Yaa Rabbi maaliin balleeyse doosee too hibbii rakeeyse. Yaa Rabbi maaliin balleeyse doosee too hibbii rakeeyse. Doosee too gannaa deebisi guyyaan hin barbaadu geeyse. Doosee too gannaa deebisi guyyaan hin barbaadu geeyse. Akkasirraa maan doosee teenyallee rabbi gannoo haa deebisu. Addummaan fagaanne malee wal bira jiraa garaanii. Addummaan fagaatan malee isinii fi maatii keessan wal bira jiraa garaanii. Kadu'ee yoo taate malee walitti deebisaa rahmaanii. Kadu'ee yoo taate malee walitti deebisaa rahmaanii. Akkasii warra rabbii maatii isaaniitiif nagayantii eebisa rabbi isin haa godhu. Nama waan dalagatu keessallee rabbiin barakaa haa wallahi warra akkasii rabbi isin haa godhu. Mee gibbii teessan finfinnee rabbi isin harkaa haa adaamaa isin dirree daawaa harar bakka barbaaddan maraa'u mee rabbi isin harkaa haa waa hundaa waan isin barbaaddan mee rabbiin ni beeka ni arkaasi akkasii rabbi waan isin barbaaddan rabbi isin haa godhu. Wallahi gammachuu irratti gammachuu rabbi isin haa hidha'u bakka malee rabbi isin hin dhaabin fuulli nama azaaba akkasii bakka takkatti hidhatanitti isin geesseetuma isiniif maadaamii wal taasiseetuma nama dalagatee akkasii galu rabbi isin haa godhu. Nama osoo hin dalagannellee achii maadaamiin itti haatees darbitu rabbi isin hin godhin. Tawaa xiqqoon dalagatteettullee amata atti barbaaddullee rabbi isinitti deeqa akkasii gaafa dalagatta warra nagayaan galullee rabbi isin haa godhu. Taniin galeettullee nagayaan rabbi haa galchu. Akkasitti islaama hundi kafayyaan hin qabne rabbi nu haa fayyisu. Harakkatee jiru rakkoo rabbi nu haa baasu. Oromoon zalaalam rakkoo himachaa olti nu jenimee rakkoo teenya rabbi nurraa furu. Yaa Rahmaan nurraa furi. Yaa Rahiim nurraa furi. Mee karaa hundaan rabbi nurraa furu. Mootummaas ka biyyaa ta'u. Ka diinii ta'u. Ka duniyaa ta'u. Akkasii rabbi nu haa godhu. Mee waan nu aachisa rabbi nurraa qabu. Waan nu yaachisa rabbi nurraa qabu. Mee bakka hin taane dhaabbachuu wallahi rabbi isin nurraa qabu. Gareen fakkaanne keessa baatii ramadaanaa akka nama rabbi iska teesse. Eeguu ramadaanni bee akka karaa biraa ittiin rabbi isin nurraa qabu. Qayroo fi qarreen ka rabbi isin haa qayyalchu. Namni hundinuu jallaadha. Nama rabbiin qayyalcha malee yaa. Mee naaf isinillee rabbi nu haa qayyalchu. Wallahi qajeelloo faanaan jalli ni jirre. Mee rabbi nu haa kennu. Jaalala ka baatii ramadaanaa tun qabdu qa silaa jiraatte ilmi namaa kun fagoo rabbiin nadhi nu roobe aannan fagoo nu roobe hin turee abbaleessu. Warra akkasii rabbii yeroo hunda imaan ijjibaa kanneef rabbi nu haa godhu. Yaa Rabbi warra akkasii nu godhi. Yaa Rahmaan duniyaa wal aakhira.
mee nama du'aa isin dhaammatee fillee rabbi haa qeebalu saayibban keessanii fillee rabbi haa qeebalu eeka isin dhaammatee rabbi haa qeebalu kan dhaammatanii fillee rabbi haa qeebalu ka ammas keessa jirrellee rabbiin hakkoo rabbi haa baasu mee hattaa ta'e ilmoo qabnellee wallaa ilmoo rabbi si haa kanu eeta abbaa mana qabta ilmoo qabne jira mee rabbi si haa kanu ta fayyaan qabne rabbi si haa fayyisu ta abbaan manaa duraa hidhames mee rabbiin ni beeka rabbi si haa baasu wallaahi billahi yaa rabbi baatiin keessa du'aayin ni qeebalamti baatii ajaa'iba jirgaatu gaa baatii rabbiin du'aayii keessa qeebalu baatii darajaa qabdu mee darajaa tana rabbiin gaa akka fadhitti maqaasti godha du'aayii ustaazottiin isinii kadhachaa jirtullee rabbii haa qeebalu tabartoonni keenya nu kadhatus gaa rabbiin ni qeebala barataa irraayis kafadheerraa miskiina ijee sin tuffatu tujjaara ijeetis sin tuffatu bakkuma rabbii irratti rabbii waris ilaalu wailaa kunuufi kun gara qalbii teessanii isin laala yaa bara abbaa qabeenyaa ta'e miti rabbiin ifi kadhachuufis sidhiifnaan ta du'aayii qeebaltiin maan shakkina warra akkasii yaqiinse qalbii du'aayii naaf qeebalamtii warra yeekasitti dhuguma fudhatu rabbi isin haa godhu rabbiin gaa wayii irra dibaare na haddaa idu'uun yastajiib lakum na haddaa isiniif hin qeebalaa naaf rabbiin naaf isin taane qorqodduu qiyyaa bixee hin taane rabbiin dureessa hawaa hunda namaa kan jannatallee ismarraa kayyeella warra rabbiin jannatul firdoos illee badhaas rabbiin haa godhu akkasin makkaa madiinaallee yaa rabbiin geeffadhu yaa rahmaanu dunyaa wal aakhira mee خديلي نما تيرتولي ربي سرها باسو خاجن كتي يرتولي جنكي ربي سيها باسو چيكي سمان نو باسا نمني وانا باسو دندو مي كسي گمچو تکان گمت ربي سينا گمچيسو نو منا ما نبي محمد اركل ربي نو هاغو يا ربي نما كسين غولي يا رحمن الدنيا والاخره يا ربي تو كچ خدا امدرو استاذ تين كرا چاگي تو ربي اگے بلو تنو تلني سنتو وسني كرا چاگي ربي نو اگے بلو تا اسلام نبي محمد كرا چاگي ربي اگے بلو اكاسيت خرا دين ربي نو اگے بلو warra dalagaan isaanii dheeraatte warra umriin isaanii tolte illee rabbiin haa warra umriin isaanii tolte dalagaan isaanii tolte rabbiin haa warra umriin dheeraatte dalagaan isaanii tolte irra caalaan nama umriin isaa dheeraatte dalagaan isaa tolte yaa warra akkasii rabbiin tolche rabbiin haa wal haasatu rabbiin nurraa qabu wal hinaafuu rabbiin nurraa qabu wal wanjaluu rabbiin nurraa haa qabu waan obboleessi hirkate warra walii gammatu illee rabbiin haa godhu yaa rahmaan warra akkasiin godhi yaa rahiim warra akkasiin godhi warra kitaabni ragaa rabbiin godhin warra kitaabni ragaa rabbiin haa godhu يا سمجوتا ورا ختامت ورا ورمز الجواتيس في حالات تا قرآن الجواتيس نما جوزا ولا جوزا صدق بعد متكار مركز فيتو مين مركز ربي سيقول أكيد تكذب فيتو مركز خير تاوران فيتا مركز استرقا وران فيتا مركز ربي سيتاور كيسو هي أكثر لاغري تان كيسان سن تغري مركز خير تاور ربي سيني على هدو خيرون تمي تاني الفاتي نما ربي لا في سمله أكثر نابي سنو ربي نو حالا كيسو خلا دين يلي ربي نو هاكيبلو برتو تخيل خنوبري جلوس ربي تياكي بلو مي خنوبري جلوس ربي تياكي بلو حاصل كي فارم خايا خطي جلو والله بالله ما دامي تيجباتي حكاسيم ربي سني حالات مي خير الجمر ربي خلتي عليه الصلاة والسلام وتربي نغن هم ترى كم فتي وتربي نراقب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عفوا وصفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعائي هدو تنوف ودمي أكسم قرصة هدو نوف كنني ورى أما اللي قرصة كان الرافية دم ربي نها تاسسو كدا نوف كدا تمي هند ورى كيبال موف ربي نها تاسسو رمضان اللي دبرسيني ولكا برأتش دبرسيني جراء ورى إرى كيبال من ربي نها تاسسو حقا هفي كان اللي ورى ثمر ربي نها تاسسو ورى أما اللي رمضان كان هنكتي تجرا أكسما ملك كغاف غويا لما فادا غويا سدفا غويا فرفا أغا غويا هرات أمالي براغم آخرا ديمت تجرا ربين كل يوم هو في شأن غويا هند ربين هجي إسايتو مجرا كأمالي هنكتي جرا كيونا أجت اللي حقم هفتي كان اللي هنكتو ديمو جرا ربين أمالي دلغا وفي إتو مجرا يجو ور أمالي أمالي حفي كان اللي غويا حقا في كان اللي تموري برهدو تجدبو ربين هاتاسسو رمضان كان رمضان كيبل من ربي نوف هاتاسسو ور خيري هدو كيس حجة ربي نوف هاتاسسو
warra Ramadaan akkanumaan dhufee irra dabree miti warra keessa araarama argate rabbiin nuuf haa taasisu. Cubbuu teenna maasiyaa teenna tanu dalayne xiqqoo fi guddoo isii rabbiin nuuf haa dhiisu. Tana ufitti beeynuu fi ta ufitti hin beeknellee rabbiin nuuf haa dhiisu. Nafsee teenna ammallee tan sobdeetiin gama hamtuutti nu ooftu ta gama maasiyaatti nu ooftu. Warra ammallee qabee sodaa rabbii qabaatee maasiyaa sanirraa of qabu rabbiin nu haa taasisu. Shayxaanaa fi ammallee nafseen teenna nu sobdee maasiyaa ammallee kheyrii nutti fakkeessitee maasiyaatti nu oofti jechuu. Warra ammallee irraa of qabu rabbiin nu haa taasisu. Ayyee makrii shayxaanaa irraallee mala inni nutti baasurraa warra of eegu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin ammallee inna shayxaana lakum aduwwun fattakhiduuhu aduwwa. Shayxaanni ammallee diina keessanii aduwwii keessaniiti. Isinillee aduwwii godhadhaa diina godhadhaa. Karaa inni ammallee qajeeluma isinitti fakkeessee uf duuka isin oofu duuka hin deeminaati irraa of eegaa akkana nun jedha rabbiin. Warra ammallee irraa of eegu rabbiin nu haa taasisu. Ibliis ammallee gaafa rabbiin rahmata ufii keessaa baasee jedhe ammallee gaafa rabbiin malaa'iktoota abbaa keenya nabi aadamin alayhi wa ala nabiyina as-salaatu wassalaam rabbiin ammallee sujuuda kabajaadhaa ka ammallee ulfinnaa sujuudaa fi wayta jedheen ibliis sujuuduu dide. Ibliis sujuuduu dideenna rabbiin abaaree achirraa rahmata ufii irraa fageessee jechuu. Rabbiin abaaree jennaan rabbiin dura dhaabatee maal jedhee dhaadate? قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أكن جدي أدبتكم لي اغفر له ورحمه. اللهم اغفر له ورحمه يا رب العالمين. يا ربي بلتيتنا كان ذاتي وتك ربي حرارمو في والله ربي حرارمو في قبري ساني روضة من رياض الجنة. ربي هتايسو بلتيتنا صبر سين جنة صبرا جميلا. ربي نسيب هاكينو أبسي صبر أبسي وهندا فرماتا namni yoo obse waa hedduu argata. Saniifuu obsii sin jenna obboleettii tantee rabbiin agartee jannataan siif haa qananiisu. Obboleettiin tantee obboleettii teenya sabbarii mindaa sabriin qabu akka hin dhabne jennaani sabran jamiila rabbiin siif haa kennu. Obsii namuu kamuu madaanii qaba. Karaan karaa guddaadha namni irraa oolu hin jiru. Wallahi inni kun abbaa dhabe, inni kun haadha dhabe, inni kun akkuma tuu beektu obboleettii obboleessa kaan dhabe jaarsaa jaartinuu wal dhabanii taa'aa jiran abbaa fi ilma hundinuu jechuudha. Karaan karaa irra namni oolu miti. Kullu nafsin zaa'iqatul maut. Hundinuu achumaaf ta'a jechuudha. Wallahi guyyaan teenya eegganna malee ana ta'uu isin ta'uu namatti aanu hin beekani. Namni fayyaa dhabeef agartee hinduu fayyaa qabaaf du'i isa ittiin dhiisu. Wallahi guyyaan isaa kalas geenyanu harruma rabbiin jennaanu deeme jechuudha. Abba khayrii dalagate abba sharri dalagate hujii ofiitiin wal ga'uun hin oolamu. Yaa obboleewwan ganaa namni hundinuu ni du'a. Ganaa ogaa du'e ni kaafama. Ganaa ogaa kaafame ni gaafatama. Ufaa qopheessinu wallahi kan lubbuun jiru ufaa qopheessinu. Isa du'e faraarama haa gaafannu obboleewwan akira. Akkas obboleettii teenya sabbariisin jenna. Yoo kan biyya namaa keessa jiraattu taate biyyoon nama ofuufu dhukkuba haalan dhukkuba irratti kennamda waan ta'eef obsiitii obboleettii tanteetiif du'aa godhi. Duuba yoo qabaatte irraa kenneef rakkataa gargaari miskiina sababa ishiitiin saddaqadhu jeen iji rahmataati. Kanatu ishii faayidaa. Bu'achi waan takka wallahi waan takka faayidaaf hin qabuufi saniifuu irratti hin bu'in forfaayidaa adda addaa hin qayyaratinii sin jenna. Akkasii rabbiin sarraa haa jaalatu. Obsa gaarii rabbiin siif haa kennu. Walumaan warri gartee asitti qalbiin isin dhaabbatte obsaadhaa sabbaraadhaan isin hin jaa. Hayyee obboleessa keenya fillee rabbii yaada muraada haa guutuu fi waan isa achisu waan isa yaachisu hunda rabbii haa guutuu fi dhukkuba qalbii dhukkuba jismii hunda rabbi irraa haa kaasu. Akkasuma yaada muraada kulli isaaf rabbi haa guutu jennaani. Rabbi yaada muraada keessa kulli rabbi saniif haa guutu. Al-muslim akhul muslim. Muslimni waliif obboleessa waan qabu waliin jabeessa. Yeroo gaddaa waliin gadda, yeroo gammachuu waliin gammada waan ta'eef warri gartee wallahi agartee sababa obboleettiin teenya agartee obboleettiin teenya na jalaa du'ate ogaa jettu gartee onneen teessan agartee bishaan isin taate sirrifattee agartee akkasuma qalbiin isin cabde hundi keessanuu sabbaraa isin hin jenna. Gaa muslima jechuun akkanaa bara. Akkasii rabbi yaada muraada keessan kulli isiniif haa guutu. Gartee jannata keessatti rabbi walitti nu haa qabu. Obboleewwan agartee maal qabna, maal dalagannee qabna, maal hojjetaa jirra, eessa jirra, eessa oolla, eessa bulaa jirra jennee of haa laallu. Wallahi guyyaan harruma guyyaa walitti qabatan guyyaan dalagatan harruma guyyaan agartee khayrii dalagatanii saddaqatanii gartee rabbi ofii bira kaatan. Wallahi dunyaan harra kumaatamaan of bira keenya teenya waan takka faayidaan of hin qabu. Eshittii nuti harra saddaqanne gartee sanattuun irra jira jechuudha obboleewwan akira. Saniifuu walirra dheeratuun hin barbaachisu. Asmattiin isinirra dhaabatee akkasuma du'aa waliif godha. Keessa fi gubbaanis du'aa waliif godha. Haadha fi abbaa keessaniif illee du'aa godha. Wallahi
jaaladhaadha fi abbaa keessan gaafa sinirraa du'e jaalachuun faayidaa hin qabu. Nama muslimaa tokko hunda jaaladha. Namni tokko gaafa namarraa du'e rifatuu fi boo'uun akka faayidaa hin qabu. Gaafa duniyaa irra jirru wal haa jabeeffannu wal haa jaalannu dhaamsa kooti. Jajjabaadha isinin jagaa nama hedduutu eeggataa. Maal jettan Khadija? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Du'aa deeffadhee nama jalaa gadi bu'uu fi jajjabeeffamuu lafeera rabbi sinirraa jaalata. Du'aa naaf godhaa kan immoo ramadaana kana keessa akka rabbiin waan hin dilii ta'e hunda rabbiin naa dhiisee ta'in qura'aanaa fi salaata rabbiin naa laaffisu. Du'aa itti naaf gootani asumaan baay'ee akka rabbiin umrii naa dheeressee na baaletti na galchu du'aa naaf godhaa. Jajjabeeffamuu lafeera gadi bu'aa qura'aanaa salaata rabbiin du'aa Qur'aan ni qara'a garuu yeroo inni qara'ee ustaata biraan deemuun baasuu hin danda'u waan hin beeku afanitti na qabafama beeku kana akka rabbiin alaaf